ku itariki ya 4 ukwezi kwa munani nibwo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku batuye mu Rwanda. Akaba ari nako hirya no hino mu gihugu ibikorwa byo kwiyamamaza bigikomeza. Mu murenge wa Kimihurura umuryango FPR Inkotanyi bari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wayo ari we nyakubahwa Paul Kagame. Chairman w'umuryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'umurenge wa Kimihurura Gakwaya Lawrence avuga ko icyabahuje ari ugukangurira abanyarwanda gushyigikira umukandida w'umuryango. Akavuga ko nka moteri ya guverinoma hari byinshi byagezweho kubera umuryango FPR Inkotanyi. Icyaduhuje hano uyu munsi ni kampanye yo kwamamaza umukandida wacu wa FPR Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame, tugira ngo tubagaragarize ibyo FPR Inkotanyi yakoze muri manda tugiye gusoza vuba, tunabereka ni na manifesto dufite yindi myaka 7 tugiye gukora. Akaba ari ikintu cyaduhurije hano, niyo cya mbere. Ikindi cya kabiri cyaduhurije hano uyu munsi ni ukugira ngo dukangurire abanyarwanda bibuke itariki enye ko dufite amatora, kandi bakazazinduka bakaza kare bagatora ku buryo saa 3 saa 4 tuzaba twashoje mu murenge wa Kimihurura. Murakoze cyane. Wavuga ibyagezwe hano umuryango hano mu murenge wa Kimihurura tubigejwe n'umuryango FPR Inkotanyi ni byinshi. Twahera hano hafi muri Rompuwe hari Convention Center, ni hoteli ifitemo n'amasare akorerwamo inama mpuzamahanga ari mu murenge wa Kimihurura. Ikindi cya kabiri hano mu kagari ka Kimihurura imihanda yose irimo kaburimbo. Ibyo byose twabigejweho na nyakubahwa chairman w'umuryango FPR Inkotanyi. Bamwe mu baturage baganire na Royal TV bavuga ko iby'umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yabagejejeho ari byinshi, bityo ngo bakaba biteguye kubishimangira bamutora. Uyu muturage we akaba yahisemo kubishyira mu ndirimbo kugira ngo agaragaze uburyo yishimiye kuzatora umukandida wa FPR Inkotanyi. Uyu munsi wa none icyo nshaka kubwira abanyarwanda, nakubwiye ko nabaye umurokore. Iyo ukunda Imana urayiririmbira, wakunda n'umugabo ukamuririmbira, bombi nararirimbye. Ariko kubera yuko nkunda igihugu cyane ngakunda Paul Kagame, reka mbivuga mu kariri mu ndirimbo ngo abanyarwanda tuzatora nde, ko tuzatora Paul Kagame ngo atuyobore mu mutekano mu iterambere no mu ikoranabuhanga turikirigite, na wundi dushaka ni Kagame. Bagore bose barandika barabisinyira, bajyana mu nteko barabisa ngo na wundi dushaka ni Kagame. Biteganyijwe ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 7 Irutunga mu karere ka Gasabo ariho umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi aziyamamariza. Naho ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 niga amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuba.